Čeka nas let od skoro 30 sati sa djetetom. Idemo iz Kine za Bosnu nakon 2 godine i idemo da iznenadimo baku i deku jer oni nemaju pojma da mi danas dolazimo. Evo, stvari su već na polju. Idemo polako. Pored da je ona stvari na kofer neđe. Evo nas, došli smo na željezničku stanicu. Trebalo nam je nekih 1.5 sata vremena da dođemo do željezničke i sada čekamo još sat vremena dok nam voz ne krene za taj grad odakle polijeće avion. Uglavnom, nekako je bila žurba i oko pakovanja i oko svega. U zadnji moment sam uzela da snimam, tako da nisam uspjela da snimim sve fino, da objasnim šta i kako i šta smo sve spakovali, ništa to nisam snimila. Ovako, imamo 2 kofera velika i imamo, ovo je torba za ručni prtljag, jedan ruksak, drugi ruksak, moja torba i Acina torbica. Torbe za ručni prtljag. Ja sam tu natovarila bukvalno svega i svačega. Od nekih grickalica preko, evo tu je i laptop, ovo je Aleksina knjiga aktivnosti. Dole ima pernica sa olovkama, bojicama, svašta nešto. Lijekovi, ja ne znam, mislim ovo ne može ni da se otvori fino, punjači. Ručni prtljag može imati do 8 kg, ja se nadam da nema preko, naravno presvlaka tu. Inače, ovo su naši omiljeni sendviči, kineski, preukusni sa kontenzovanim mlijekom i džemom od borovnice, znači predobri su. Mislim da sam donijela ih 20 komada u svakom ovom ruksaku, pa nekoliko. Uglavnom, malo smo poranili, otišli smo na ručak sa prijateljima i dovukli su nas na stanicu i eto sad tu smo, čekamo. Što sam rekla, Acini roditelji uopšte ne znaju da mi dolazimo danas, oni nas očekuju za 5 dana, što bi bilo u četvrtak, jel tako? Tačnije, zna Acina sestra, njoj smo javili kako bi ih ona sve okupili da budu kod kuće u tom momentu kad mi budemo došli. E sad, da li je ona kome otkrila ili nije, mi se nadamo da nije, ona kaže da nije, svi će biti kući, pa vidjet ćemo šta će se desiti. Uglavnom, jedva čekam da vidim njihovu reakciju, jer nisu nas vidjeli pune 2 godine, moji roditelji su ipak dolazili ovdje i družili smo se, bili smo zajedno, a Acine nismo uopšte vidjeli, tako da njihova reakcija će biti wow. I Aleksina naravno, Aleksa ne može da vjeruje kad mu pričamo da će da razumije ljude kako pričaju kada sletimo na aerodrom od tog momenta. Tako da smo svi jako uzbuđeni što se tiče ovog putovanja. Evo nas u vozu i upravo smo skontali da ćemo, da bismo došli u Bosnu, promijeniti 5 prevoznih sredstava. Znači, prvo smo autom došli do ovog grada odakle putujemo, onda sad idemo vozom, nakon toga idemo metrom do aerodroma, pa idemo autobusom do terminala sa kojeg letimo i na kraju avion. Jel tako? Tačno tako. Znači, daleko, ukupno oko 30 sati dok ne stignemo. Jel imaju 3? Da, svaki 1, 2, 3. Jedan mami. Hvala. Jedan Aleksi.
Završili smo sa vozom i sada idemo na metro. Metrom do aerodroma. Idemo na terminal 3. Inače, terminal 3 je otvoren tek u oktobru ili novembru prošle godine, prije par mjeseci. I kažu da je onako baš dobro urađen. Kao svemirska stanica, bukvalno. Jedva čekam da vidimo. Pauza za užinu. I idemo gore na odlasci. Šta hoćeš? Hanbaba. Sad ćemo gore kad se popnemo da vidimo kakvih ima restorančića. Imamo još 2 sata, 2,5 do leta. Pa dok prođemo kontrolu i sve, pa ćemo da vidimo. Da malo još odmorimo dok ne poletimo. Kad poletimo. Pa i kad poletimo je to odmah stjuardesa nosi da se jede. Kad poletimo. Ne čujem te, gdje si otišao tamo? A, bye kino. Da. Evo, oca objašnjava Aleksi kako ulazimo u avion, kako mora da se ponaša. Kako se sjedi? Smijemo tako sjedi u avionu? Evo, smijemo li tako sjeti u avionu? Ne. Kako se sjedi u avionu? Će ovdje ovako pojas, koji te završi. I tako mamo, i tako ovako sjedim ja i imam. Možeš me držati za ruku. Šta, pa kad smo prošli put, kad smo dolazili u Kim, to je bilo prije 2 godine. On je tad imao 2. Znači ne sjeća se uopšte. Gore ovako piše pojas, i vidiš znak, ovako pojas, ako vidiš, pokazuješ ja kad uđem na avion. Kada je ovako pojas, kažeš ting ting, i se desno kaže sada možete da hodate po avion, idete u WC, da piškite, da kakite. A ako se prije toga kaki i piški, ne smijemo. Zato ako se piški i kaki, sad idemo da piškimo kaki. Eto, tu smo, došli smo na naš gate, ovdje sad čekamo da nam da krene ukrcavanje i polako. Eto, ukrcali smo se u avionu, njemu je sad već super. Pustili smo crtani. Samo žao mi je što opet nismo do prozora, opet smo u sredini aviona kao kad smo dolazili. Ali noćni je let, ništa se ne vidi, tako da nema veze. Pićo! Evo nam ga meni, poletili smo prije 10-15 minuta i već su poslužili meni, sad će hrana, evo sad služe vodu. Uglavnom, meni je odličan. Sada i prije slijetanja još jedno. Bico, šta ćeš, piletinu ili ćeš pastu? Pastu. Samo da pohvalim Turkish Airlines. Treba da krenu skroz tamo sa druge strane. I u prolazu je, vidjela je Aleksu i rekla je da krene od nas, to jeste od njega. I samo je njega uslužila, nije nas uslužila, samo njemu je dala da jede. Svaka im čast, stvarno, mislim, zato što je kasno i vjerovatno znaju da se djeci već spava. Tako da, eto, Aleksa je tražio pastu i mlijeko. Je lijepo? Vidi ručak. Da, čaj mi po tebi. Vidi, baba vidi. Ručki. Vidi ovdje sad ta izađe. Uglavnom, evo, gdje smo. Do Istanbula još malo jače od 2 sata. Ja sam se nadala da će Aleksa duže da spava, da će se probuditi 1 sat i pol pred slijetanje, međutim on se probudio 4 sata pred slijetanje, tako da imat ćemo malo problema za vrijeme layovera, ali šta je tu? Stigli smo! Stigli smo u Istanbul! Wow. Ajmo. Pozdrav dragi ljudi, javljamo se iz Istanbula. Došli smo u njihov lounge da odmorimo zato što do sljedećeg leta imamo više od 7 sati.
I prvo mjesto gdje smo došli naravno jeste igraonica. Aleksa je samo traži igraonica, tako da prvo smo došli tu, pa ćemo kasnije da se tuširamo i da... hvala. Da se tuširamo i da nešto jedemo i onda nas čeka let od sat i po 2 do Sarajeva i to je to. Šta je dobra šala? Da se nećemo ugojiti, jel? Jel bolja naša hrana ili kineska? Ma naša. A šta piješ to? Jadović. Sladak? Nije. Nije. U Kini nema slan jogurt, a? Eto, pravi tost sandvič. Ja. Bez ananasa i voća. Bez ananasa. Au, šta je ovo? Ja. Šta je? Sa majnama Da, i bjogicama. da. Jesi dobre Arsene? Šta je? Pisic čokolada na ustima. Dođi. Musa. Šta je to? Ovo se mjesto zlače. Jel valja? Nema. Pa što jedeš tamo? Sušena mandarina. Sušena mandarina? Ili je kajsija? Kajsija. Je lijepa? A ćemo se vratiti u Kinu? Nikad. Što? Pa znaš šta si ti rekao prošli put? Da nećeš da odeš iz Kine zato što u Bosni nemaju alge. Rekao si da voliš da jedeš alge. Nema ve. Jesu bolje alge ili ovo sve? Ovo su. Ova Nutella, ovi džemovi. Evo, došli smo malo da odmorimo. Bravo, iste su. Dalje. Ova pahuća i ova pahuća su iste. Jesu. Siluna ti sabja. Misliš? Zato vidim da me pretvarane. Dobro. Ajde da vidimo. 5. Šta će se pretvoriti? Šta li je to? Da se do djeda. Dobro. Ti sabjana. Eto ga, bravo. Sad... Bravo. Da ovu da. A što praviš? To ne znate. Ne znam. Ne, to je pauka. Pauka. A nije poseban je. Što? A nije zato što ovdje će imat sandažnete pistoje i to će izraditi pjavi dim, to će sve zajedavati jude. Vato ispisi 50.000 po čitavoj planeti zemlji, svi će se jud zajed. I onda će neki Spider-mini spasavat taj jad. Dobro. I uzet će svoj dim što je avion. Legalno. Uzet avion. Izbači nas napolje. Dobro je. Dum. On se Jo. vato hoda. Ne, on vato. Aj, padne. Vato stoji i on vato poljeti ne dođe. A stani, hoćeš ti malo da spavaš? Ne, Jesi nikad sigura? ja ne da spavam dok ne bude vreme. Pa vrijeme. Ne pravim. Ja ne da spavam, kad je vreme, kad bude vreme spavati.
Da dam par informacija vezano za lounge. Mi smo platili preko aplikacije oko 250 juana, čini mi se, što bi bilo oko 50 maraka. Za mene i za Acu. Za Aleksu nismo ništa plaćali zato što smo se vodili time da za dijete se ništa ne plaća, kao što je u Kini. Ništa se ne plaća, nikakva ulaznica, bilo šta za dijete, za kartu vozom, metrom, bilo šta. I kada smo došli ovdje, pitali su nas koliko Aleksa ima godina. Mi smo rekli 4. I on je kao, u fazonu kao plaća se za djecu, ali kao ajde, za djecu stariju od 3 godine se valjda plaća. I kao ako vas budu šta pitali, recite kao da ima 3 godine. I ništa, pustio nas je unutra i rekao nam je, bilo je možda oko 7:15, da do 11 treba da izađemo, što je skoro 4 sata bila puna, a u stvari je 3 sata da se može biti unutra. Tako da stvarno baš su ljubazni, izašli su nam u susret i evo ovdje smo se baš svi fino i odmorili i sve. Još malo ćemo izaći tamo da idemo na naš gate, da se čekiramo, da čekamo naš avion i onda oko sat i po otprilike i slijećemo u Sarajevo. U Sarajevu će nas čekati kum, Aco se već dogovorio s njim, on će doći da nas pokupi, da nas odvuče kući i onda ćemo mi polako da odemo i da iznenadimo Acine roditelje i sestru, ako Tanja ne zna već, vjerojatno je Anja već rekla. Vidjet ćemo kako će sve to reagovati. Što se tiče Alekse, on je super proveo let, fino je ispavao, mnogo više nego ja i Aco. Mada, iskreno, ja sam se nadala da će spavati duže nego što je spavao. On se probudio ranije. Ali evo, pun je energije. On je, znači, odlično, super. Nije zamijenio ništa dan za noć. Znači, sada otprilike kada uđemo u avion ako zaspi, to je otprilike to vrijeme njegovog dnevnog spavanja oko podne. Tako da će sve ispasti idealno. Čekamo. Evo vrijeme da se ukrcamo na avion za Sarajevo. Aleksa gleda avione. Kaže, jedan avion je, kaže, veliki ko od našeg sela do Judua. Da, eno ga. Behind all hand luggage, high heels, and sharp objects. Ja gledam crtani i boji me bije. Gledaj ti crtani i baš te brine. Tata se drži za sjedište ispred. Dobro, dobro, izvini.
Prijatno. Wow. Probaj sandvič, znaš kako je dobar? Probaj. Wow. Ispašće ti krasavac. Krastavac. Šta je? Ej, tato, snijeg. Snijeg? A? Tato. Pa snijeg. Ne vidim da. Pa, eno vidiš sve bilo, vidi. Ja ću te naći. Ti meni na grud vate. I vato, da ti budeš, ja ću se usunat tebi, i daj vato, ću se sam vato, ljuta. Gurnuti u snijeg. Znaš gdje smo stigli? Opasno. Gdje smo stigli? Opasno. Aj, gdje je snijeg? Snijeg, pa ovdje se istopio. Sad tamo kad budemo pa ćeš vidjeti. Tato, Hajmo da tražimo. aj, tato, ovdje stopio. Pogledaj. On ja ni on njih. Ne znam ili ono. Da mu nađe dan naslak. Ja. Ali ako najvratnije će ja ići po njega kad on bude trebao dolaziti. Kad znam. Znači nema priče sad ovdje. Hvala ti. Dejane, hvala.